nyunaga iru ngera Jehova ndukanareke muthuri ucio agakua tondu kindu kia mbere ni anguire mami witu haria nie ndabatarite gukorwo ndina mother's love misi nanga mother's love na ni hoyaga Ngai mundu ungiuka muturire-ini wakwa anyende unconditionally ni ucio no ndimwite mami unconditionally ni nderera. Thank you Alice kwa Manigan. Ni nderera. Mimi nimejilea mimi. Ni shosho ito ni misi juu ya ile story ya ati diwe shosho ito misi juu shosho ito tari ajikaria thia kajera rumene yoru. Tamenya ni nderera ndarikia form 4 nikaka up to a point nikafika nikapata watoto wangu nagihota kwererere kwekate no he undu ndeyuragia wakigocungurie niki gitumaga rimwe nyonde ta turakuithia Ngai mirigo miritu at some point mimi nafikanga niko mwisho ezina honanga mabeste zangu niyo naigeshera kwanyu sikaangi especially kundu kwina muciari mimi sikaangi sana kana tuikare na beste yakwa bie kweyathi mukwambi kunjira Kai ni madira horeira mami alinisaidia so it was like mami itona negwa kuaga na nie regio muthe ndingiriaga na ningimwiraga mami riu ndekoraga handu kona ini ndi wika but I thank God Ngai yake ciana njega ci understandaga situation yakwa no ni hei hoyaga muthuri ucio etagwo Njogu pia hate majina Njogu sijui kwa nini hoyaga Ngai agakua gikuo kia ruo akarwara na ndakanakue akagia ironda igatuthukaga akagia ironda igatumukaga magunyo siwezi forgive aki ile uchungu na kuanga nayo Shiro mimi kuniambia ni forgive siwezi nimepitia aki nimepitia niyo na muthenya ungi niguo ndiraigaga aki si Mungu tu anipatie do thie jakere kaburi kau ka mami witu tona akiathikirwo gwa shosho ciana ciakwa citiwe mami witu kuria thikitwo ahe tu tubesha thie jakere kaburi ka mami uguo siku moja tu niwapeleke niwaonyeshe tondu ndi manjuragia atiri mamu natesekanga kwani unanga mama lakini siwezi forgive hiyo nyang'au siwezi. And ladies wathuka kiura ruga life is never fair wathuka kiura ruga na mami witu ni onetio ni Ngai hindi my brother okire gucera uyo mwanaume akakatoka na kisu kagemi handu ingithi ndimuonie niha akakibiza brother yakwa komire handu mathara-ini kugu kwa mami ni anotire gacaini karia no ni andu aria riri ni wale atumia aria makuaga na kihiko like de mwingine alikuwa ananipigia with the same story nejaragia muno na andu acio maruzete aciari especially ana matigirwo ni mamu wao metu nini uyo de makaniambia ni agiekete muno ni muturire akaniambia amefika mwisho akijira baba wao riokaga muriu akahura mamu wao up to a point baba wao muthenya umwe makirwa akorete mamu wao agikama ng'ombe amurutire rungu rwa ng'ombe agikama ati akamwekelea nona haha ndaine ino ya thi iyenye tunanyeshanga nayo ati alimgonga kick moja mama yake akaanguka mama yake alikaa 3 days akakufa tamenya ndingehota aki hiyo ni grudge nimeweka hiyo miaka yote na siwezi ni nderire Ngai he andu hakinyire ngira Ngai wari na gitumi yes na ni ugaga kurekanirwo
no mundu ni mundu ni mundu uyo dem na yana lianga day night matigirwo mari atatu mwire tu cio ndathomire alifika class 4 aka drop out tondu no matuiyairwo shosho wa ithe nake akimagia shosho wa ithe ni aria maroraga nganiokaga na ki baba yake hakuwa stable kaidi tukaugathire kwandikwo meidi nigetha kahege twana tundu tungi twa irio tondu gaka nini gatigirwo kena mieri 9 kaidi tukaukandikirwo meidi gakirera twana twao umuthi umwiritu ucio astragurite ni maisha jana nimeongea na yeye mpaka nikalia tondu nake baba wao ucio wa muguthire alikufa baba yake sasa after baba yake kukufa baba watu ekire drunkard akomaga street ide gweciria ile spirit ya bibi yake huwa inamhunt let me tell you guys airetu mukiuga ni kuhika mumenyage ona mugithie mwena ciana cianyu tondu my mom alikuwa very stable sijui alikuwa naenda kuoleka kwa nini na mimi mpaka nilimwambia before hata akuje kukufa nilikuwa nimemwambia mbele mami nitoshoke gwito but mama yangu hana mutumio cio wa guthirwo ni murume iteke agikira wale watu bunda kufa na ndoa usikufe na ndoa abothi oikie kiria oikie kabote umenye dieno erikete nginya ha tinda kiuga arume othe ni oru but ni tha ici njikaraga wiki ndinokaga ndirathi kwao ni ndinokaga ni njikaraga uguo hata watu wakicelebrate Christmas ni njikaraga nyumba ama unaona best tu ameniambia kagenda uko wapi kuja tu with that iyo bitterness gionado magethamba magethimeshie yao ivo yo kitu imagine na umanga koguo wewe hau single mother think before you do no menye ciana icio ciaku ona ungekana thie wone uru ciana icio nicio igatigwo narwo ti ucio no gwekenia murekenia nake apaga kumenya wathi kurio tondu imagine tulirudi kujua later on tuthiete na imwana icio wa shosho wao na guku mai mahiu mutumia ucio tuikarite hau riko-ini ndakwira ndari munini but mimi nimeanza kukua sharp kutoka mpaka nikiwa mdogo tuikarite hau riko-ini ndaiguire mutumia ucio igatiriri na nuamenya ndikohera ngania uragire mwana wako so nikajua ilikuwa mama was second na imagine mpaka undu uria wamakirie ni ati tugethi kugira nguo cia mami witu indo iria ciare muci ucio after mami athikirwo December ilikuwa December 27 mami hau ne wathikirwo na imagine tukienda kuchukua nguo za mama yangu na vitu zangu huko tugethi gucigira January shiganona tukiziendea January ilikuwa January around 15 no gwera muthuri ucio twakorire ahikanetie are na mutumia ware mutungu guo like my mom na in fact ndakorire akirite skirt ya mami na furada yake gode tatha ici ni kumucinura poa sana Dr. Valentine imagine so ladies
ladies ugo ndamwira kaba gwetuma Dr. Valentine angalia rora kufio rora waku tondu icio ni mbeca ndathime atumia twitume nona gwakinya ni wendo abo thukie wendo uyu kinyite ha thukie wendo uyu kinyite ha mutumia ta ucio waguthirwo iteke kaire tukau karasafa nilikuwa nasema hata kama niko na pesa kaire tukau nie no ndikoithirie passport kaime Kenya onokoroge guthi kundu ta Saudi Arabia wira uyu mwanamke ameteseka. And do you know history repeats itself? Nona mamu wa kaire tukau ndirakwira aguthirwo iteke mamu wa waguthirwo iteke akirina thiko ithatu agekua. Do you know uyo dem alioleka after kuhika agiciarithio ihe ici igere? No menye muhiki ucio nilikuwa nimetoka kwangu saa 9 usiku kumwendea kwake anaishi Juja Farm ahuritwo akienda kuragwo ahuritwo nie ngithi kugira mwana wene ndakorire guku guothe guku njwire makomba ma njwire maihurita kuu thi tondu anyitaga uguo akahiuria mutuguo aka okire ngiamba kumutwara thibitari kaide mwire na alitoka naima na muthuri akihikania na maisha no mathiaga na mbere. So watu upitia ako nini ako pale sai ako Kimbo ndacokire tondu na nake muthuri harwe ni atwikite too much nikyo ndirakwira no wike kiundu gikigakinyira cianda ciaku aikoro mamu wao akuire ni kuhurwo ni ithe na akiahika bia kuhurwo tondu hindi yo ati ni agereti nginya gukinyira go scroll akinyirere ngengere ni andu menginya ko akinyire ngengere kingora kirire nigetha andu moke mudrume agike ati ire nginya P3 alichukua P3 nona keja moyo tugegeria guthi nginya gwa cifo tukigeria atia but sasa mutumia akaondokea eherai akaondokea na akajikarisha sai anakaa Kimbo muthuri nake ni ahikanirie na maisha magethi na mbere na ri aragiciarire kihi. Hiyo movie ni Tales of What again inaitwa iko YouTube Tales of Titus ni episodes joki Tales of Titus leure kaide mwire maondo ne mokaga na magakora andu so gwaragia uguo ngiariria single mothers na ninyu mwajokia kuraihu uguo ona ndiuma nginya njite maithori mau tondu ria ndatua kumacokera ni koraga ni ndira refresh muturire wa kiria. So single mothers be careful na mujitume na kiurona kinini ni kirathime twire Ngai ni kirathime kiu kinini wina kio ni kirathime na twetagirire Ngai no he no ndu tupangeni group July 15 tupatane tuongee tuende tutasaidiana aje. Ni sawa doctor, ni sawa. Leo nie kaide tukaudiga gwaria ngugeka mara nigathire mara nigekiri ati ariria karagera maundu marito nikajetaga ngakiaria nako nikaiguaga ndakahe hope ndaria nako no nie ri ikonie ndieteithitie ri ni nikuhota gugateithia riu nie no ndikaheire ciugo cia my wisdom iria Ngai akundeithia na Ngai atigwa rio Ngai tondu gatiakiri na kothi no igwa gatigire cukuru form 4 so we waithe nake ahanaga ngoma ni aria maroranagia ng'ania ndarehaga cukari koguo na ciana ciao ciarerirwo uguo no ni agekire wega to ni agicirerire no cucu wa gicoka agikua rita kairi tukau kamepitia